Skalarda da çıkan. Pazar мына ушундай туугандар. Уналар Ош шаарында местерге 210 уналары боюнча маалымат берем. Мына ул 210 дагы чыгып кетет уналар. Көрүп атасыздарбы? Машина өтө зын. Так, мына ушундай көрсөтөлү. Скалар Титан. Спорт дейт. Авангард классынан сурайбыз 5-5. Машина өтө жакшы. Артта 5-5 деп турат азыр. Билебиз да. Тонировка дагы бар туугандар. Баасы канча эле ака? 15200. Жылы канча? Телефон номерлары бир тартып алайлы. Бериңиз. Мына туугандар, шуга чалабыз, байланышабыз. Болду. Машина туугандар, болду гармойлы айдап кетти. $5200 туугандар. Улантабыз. Айдарың. Шарт өтөбүз туугандар, чукайбыз. Өтүп кетели. Mercedes 210. Мына ушундай. Күмүш түстө 2001-22 объемка туугандар. Telefon номерлары 557 97 17 17 $8900. Карасы болгондо азыркы 210 болду. Assalamu alaikum жигиттер. Пул канча мун? 2001. Жылы 2001, а? Да, бул отурганы канча болот жакындашы? 8 Assalamu alaikum. Шашпайла. Бул бемер отуруп атасыздар. Машинаны тартып алайлы. Пробег канча жүргөн бул? 290. Машина Ош шаарында эле. Ошто эле болобу? Болду, байланышабыз. Варианттар жок, а? Балким унаа болсо кош берүү. Mark X болсо. Mark X болсо, а? Болот. Сүйлөшөбүз. Болду. Mark X болсо туугандар, үстүндө люк дагы бар. Машина ушундай. Gördüğünüzdür. 210 daha ne olacak da çıkıp tek karası. Bakın ayağa kaçtı. Karmayla. 2002-24 ken tuğanlar bu 600.000 son 708 13 19 21. Selamünaleyküm aga. Hayırda жүргөн эмеспи? Çardana. Автомат, а? Болду. Бензин. Болду. Расход канча болот трассада 100-нө? 8'de görsөттү. 8'de görsөттү да? Болду. Байланышабыз. 8'de görsöttü deyt. Машина жакшы. Gördüңүздөр да. Машина жакшы. Көрөңүздөр. Дагы бир одан кийин дагы 210 тонна бул 2002 экен. Колдун өкө бир свет. Бул 4-3 экен тоннар авион бирок. 0551 52 51 84 чала бересиздер. Жылыйда Билайн. Сиздерми аба таксыр? Мунусу. Канча багасы? 13. Доллар. $13.000. 4-3 экен. $13.000. $13.000 мына ушул машина. Салон Ава ачып бербейсиз, бир салон тартып коеюн, а? Так. Салондорго келсек, мына ушундай салондордо кожаный. Пробег 331 миң жүргөн. Трассада канча бар расход? Трасса 10 литр. 10 литр, а? Шаарда 14-15 барабы?
14 ta. 14 ta. Объем 4 iç. 4 жақсы екен. Balkim мына болса қосып беремін десе қандай қарайсыз? Варианттар. Сөйлесеміз, вариант жолдарын айтып көресіздер. Алма жақсын да, главный. Ұлдам деген. Ұлдам қабар. Только емелека зайчик. Зайчик. Мына ол цикласты қошып қойын тұғандар. Бәрі үр. Bir atış gelsin de versin. 210. Assalamualaikum. Qancha olacak ha? 600 milyon 98 18 0550 68 97 13 03 çalastır. Salon bir alıp koyla. Klasik mexanika. Простой комплектация. Yaxşı, salonda fazla kerak. Probek qancha sürgan aka bu? 280. 280 ha. Bo'ldi, baylanışamiz. Baylanışaz 280 bin jürgön. Mercedes 210 $8.900 ken 2002 avion ken 0558 telefon numaraları 00 05 68 doğanlar. Baylanış eresler. Kim ken ese? Siz bakın. Siz tartmay mı? Maşinayla tartmay. Qayerda jürgön aka bu? Что ли? Mına şunda ait onlarımız. Böyle dostlar. Variantlar qaralgan baka? Жоқ па? Налуа. Aylanşaz. Тоғандар, мына шундай қара түстегі Mercedes 210 бар екен. Бұның шығарылған жылы 2001, 4-3 объемду. Көрі достар, дисканы, светті, қап-қара бар жоғы. Balondan başlap bagajına şeyin. Telefon numaraları 0552 1356 13 762 01 72 туғандар. Полный комплектация, отличное состояние дейді. Көрі Adnan алдында тренировка бар екен. Машина жақсы. Нашел. Мынаны көріңіздер туғандар, есіне çalастар. Есін таппай атам, сұрап атам. Обедке кеткен ұқсайды. Туғандар, дағы білмес 210. Бұның шығарылған жылы 2001, 2 объем екен, 0559 30 30 60 деген номерларға чала бересіздер. Бағасын қанша дедіңіз? 650 min son дейді onlar. 210'lar şunday. Pazarda 650 min son. Diskalar titan. Salondur. Çabuk bu, açık mı iş be? Bir yandan gireyle. Nomurları. Diskaları. Комплектация простой екен. Ешіктері, люк жоқ.